Okay, alright, ni Sport Journalism Galaxy TV. Murabimenyera ko tubagezaho amakuru yose y'imikino, breaking news n'iki kigezweho mu mikino ako kanya n'ahandi wabisanga ni kuri Sport Journalism Galaxy TV. Uyu munsi rero murabibona ntangiranye n'igitego cya kabiri cy'ikipe ya PFC yaje ko yatsinda ikipe ya Bugesera. Ni mu mukino rwose wasaga nko waruryoheye amaso kuko ni umukino ikipe ya PFC yaje kuba yigaragaza neza rwose itsinda ikipe ya Bugesera ibitego bibiri byose ku gitego ku busa bw'igitego. Ni match itari yoroshye kuko ni match ikipe ya PFC yashakaga kuba yakomveka ikaba yatsinda ikipe ya Bugesera. Ni match mu izamu rya pe harimo Pavel Nzira kabiri, Byingiro Gilbert gatatu, Nyomugabo Claude, Arius Wanye na Nigena Clement muri defense, Mugiraneza Frodouard, Mamadou Lamine Bana n'Ibizi Ramazani bari muri mediane, uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda, Dushimimana Olivier Muzungu n'uwitwa Mamadusi bari babanje kuri attack. Bivuze ko uwitwa Rwandika Jean Bosco ntiyarahari, uwitwa Tadio Ruwanga Engineer ntiyarahari, uwitwa Dauda murabizi karwaye, uwitwa Richmond Lamte uyu nawe ntiyarahari. Ibi ngibi rero bisobanuye ko n'ubundi ikipe yakinye ejo bundi nta cyari cyahindutse gikomeye kuko bigaragara ko ariyo kipe yari yagarutse. Ni ikipe ya PFC rero igitego cya mbere cyaje kuba cyatsindwa n'umusore bamwita Mamadou Lamine Ba. Ni ku mupira wazamukanywe n'umusore bita Mamadusi awufite, nuko umuzamu aza kuba ya umutega cyangwa se awumucapura mu biganza ugaruka muri defense ko hari umudefense rukuraho, bituma uwitwa Mamadou Lamine Ba ruhagaze neza cyangwa se wari kuvuye neza ahita afata baro abasha kuba yadepoza mu izamu. Igitego cya mbere kiba kiranyoye ako kanya biza kuba ari igitego kimwe ku busa. Ndaje mbereke video kuri icyo gitego cyagiyemo rwose, igitego cyagiyemo kubyo twakwita ko harimo n'uburangare bw'abadefenseri b'ikipe ya Bugesera. Igice cya mbere nacyo rero byaje kugutungurana kuko cyaje kurangira igitego kikiri kikiri igitego kimwe ku busa. Igice cya kabiri kitangira PFC n'ubundi yaje komeza yataka ishya ikora impinduka, ariko mbere yuko nkomeza reka manze mbereke uko igitego cya mbere cy'ikipe ya PFC cyaje kuba kijyamo. Shomeka pass Ramadan Biranga Mamadou Lamine Ba agurutse abakunzi b'ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga cy'ikarasi imitutu nyuma ya kafu yaje imbere y'izamu. Umupira uvuye kwa Ramadan, umupira umubona muremure, pasi yarivuye kwa Mugisha Gilbert acomeka pasi nziza, true pass. Gilbert yarayicomekera Ramadan, umupira umubona muremure, Didier arawugarura ariko mu by'ukuri witwa Eric akora ikosa umupira ashaka guhita urenza, usanga kafu yaje imbere y'izamu ariko Lamine Mamadou Ba ahita aterekamo igitego cya mbere cy'ikipe ya APR. Yes, okay, nkuko mubibona rero ni umupira ushaka kuvuga ko ari uburangare bwa defense kuko umupira waje kubugaruka aho byari gushoboka ko bari bafite kuba bawukuramo cyangwa se bakawukuramo kugira ngo uwitwa Mamadou Lamine Ba ataza kuba yawufata, ariko si byaje kubahira kuko Lamine Ba wari uhagaze neza, wasaga nkaho ari mu mukino kurusha abandi, yaje kuba afata umupira aterekamo igitego rwose kiba kigiyemo ku burangare bwa defense ya Bugesera. Ariko n'ubundi ni Mamadou Lamine Ba umaze iminsi ari mu bihe bye byiza, dore ko ari igitego cya kabiri atsinze. Murabizi ko niwe watsinze igitego ikipe ya Gasogi United aricyo cyashe intsinzi ikipe ya PFC. Mamadou Lamine Ba umwe mu bakinnyi bo hagati barimo bakinishwa babanzamo, dore ko Richmond Lamte bazanye atabanzamo Dauda Joseph nubwo amaze iminsi arwaye, ariko nawe gukina si byari bihoraho. Rero icyerekana ko uwitwa Mamadou Lamine Ba urwego rwe yaruzamuye. Uyu musore w'umunya Mali murabizi ko n'umwe mu bakinnyi bazanywe n'ikipe ya PFC ahabwa umwanya ukomeye, kandi mwibuke ko Lamine Ba nawe waje kuba akorerwaho n'ikosa ryavuyemo penalty yatewe n'uwitwa
Niyibizi Ramazan penalty yavuye mu gitego cya kabiri ndaza nayo kubereka uko Niyibizi Ramazan yateye penalty. Rero ni cyerekana ko ikipe ya PFC noneho yaba yagarutse mu bihe byayo byiza, kuko ni ikipe yari imaze iminsi ititwara neza, yari imaze iminsi ubona ko abafana batarimo bumvikana n'imikino y'umutoza, abafana batumva ukuntu ikipe yabo idatsinda, abafana batumva ukuntu ikipe yabo ititwara neza. Ariko uyu munsi rwose yaje kubikina, kandi mwibuke ko ikipe ya PFC yaje kuba yanatsinda penalty, yaje kuba yanabona igitego, ariko witwa Barafinda akagitsinda, bikaza kurangira yemeje ko ari penalty. PFC rero yagize match nziza, katurebe ko ku munsi wo gucyumweru bwazabakina ikipe ya AS Kigali izabasha kuba yakwitwara neza igakura amanota ku ikipe ya AS Kigali, dore ko ubu ngubu magingo yangaya iraye ku mwanya wa 6, ikaba irimo irushwa amanota makeya n'amakipe ari imbere yayo, dore ko iramutse itsinze ibirane byose ishobora kurangira iri ku mwanya wa 2, mu gihe ikipe ya Rayon Sport yaba ifite match itatakaje nibwo aperi yaba ku myanya ya 2, ariko mu gihe Rayon Sport yaba yatakaje cyahita bivuga yuko yahita ijya ku mwanya wa mbere. Ndaje mbereke uko uwitwa Ramazan yaje kuba atsinda penalty, dore ngiyo video yose rwose ukuntu Ramazan yatsinze penalty. Rwose ni penalty nziza cyane, umuzamu yaguye hasi, Ramazan atera mu yindi nguni. Ni cyerekana ko urwego rw'abakinnyi ba PFC rwose rugenda ruzamuka gakeya, murabibona ko ari penalty nziza panenka zimwe z'Iburayi. Rero katuri twitege dutegeze turebe ko ikipe ya PFC biraza gukunda, wenda magingo angaya bavuga ko abafana bayo iyo bongeye kwigarura icyizere nyuma yaho byagaragaraga ko bari batakaje icyizere umutoza, bavuga ko atsinda atabimerita. Murabizi ko baje kuba baterwa amagana ikipe ya Gora FC nyuma gukinisha abanyamahanga benshi. Iyo ni ikosa ryakozwe n'ubuyobozi bw'ikipe. Rero dutegereze tuzarebe ko ikipe ya PFC amakosa yakoze irimo itangira shampiyona izayakosora, ndetse igasura mu bihe byabo byiza, dore ko ari intare, ariko abantu benshi bakavuga ko ari intare isa nk'iyakutse amenyo se, cyangwa se intare itarimo yitwara neza cyane. Nta kindi masaba, murabizi kuri Sport Journalism Galaxy TV iminsi mike tumaze dukura nyuma yaho channel yacu yibwe, ibyiza nibyo mbaha gusa. Murabona ko breaking news madi kumwe nazo ndaje mu kanya rwose, mu gihe kitarambiranye. Ngo nurambirwe kuri subscribe ukore kunzogera. Ndaje nkubwire ku magambo Kenisi yatangaje nyuma yaho witwa Theodore Maripango Christian ya Wanenje asezeye ku bakinyi b'ikipe ya Gasogi United nibyishimirwe. Rero ndaje nkubwire ku magambo uwitwa Kakuza Nkurisa Charles yaje kubatangaza avuga ko ari umukinyi wabo Astravist. Ndakunda cyane.